Da li ste slušnali za Ohridskata kambana podarok od Mihajlo Pupin? Pred 100 godini, koga povtorpat je posetil Jugoslavija ili kralstvo to na Slovencite, Hrvatite i Srbite, Mihajlo Pupin, koji živel vo Sjedinetite amerikanski državi, vo Ljubljana naračal da se napravi jedna kambana, teška 2300 kg, a potom je podaril nagradot na crkvite i kulturata Ohrid. Kambanata den dene se naodja vo crkvata Sveti Kliment Ohridski v Ohrid. Isto taka Mihajlo Pupin formiral i fond za pomoć na siromašnite građani na Ohrid vo vrednost od togašni 100.000 dinari. Vo znak na blagodarnost, ušte od 1930. godina jedna ulica v Ohrid go nosi njegovo to ime Mihajlo Pupin. Da li ste slušnali kako poznati od osmanlijski patepise Cevlija Čelebija go opišuva gradot Kratovo, ili kako što to je go narekuval Kiratova. Kasabata je smestena među planini, srede prostrana kaza, s 800 cvrsto gradeni kuki pokrijeni so crveni keramidi. Sekoja kuća ima svoja bavča i je snabdena so voda. Upravata na kasabata blagodarekina srebrenata ruda je bogata i srekna. Ima i dva amama. Eden je delo na neimarot mimar Sinan, a sličene na Čukurčešma amamot vo Istanbul i Defterdar Paša vo Damask i Abidin amamot vo Egipet. Od site 4 zidana amamot tečat češmi. Krese koja kada ima vodoskok. Vakov amam so balkon ne postoji vo nijedna druga zemlja. Vojedno od njegovite kadi postoji slavina nebare sad, ukrasena so bleskavi cvrsti drva. Vnatre vo amamoti nadvor od nego postojat na različni sliki pred koji čovek ostanuva začuden. Site njegovi kubinja se pokrijeni so biljurni stakla, koji širat videlina vo celio tamam. Miskovinata koja dopira od njegovite čisti zidovi sozdava prijatno raspoloženje kaj kapačite. Od kubinjata na ovaj amam ne zabeležav da padne ni tu jedna kapka voda. Nakuso rečeno, teško je da se raskaže ubavinata na amamot. Vo Kratovo postojat kupno 350 dutjani, vo koji može da se najde sekako vid stoka. Posebno je ubava kazanđiskata čaršija. Zato što kasabata raspolaga so bakarna ruda, kako bakarnite proizvodi od Kratovo, ne može da se sretnat nitu vo Bosna, nitu vo Kastamonu. Ne može da se objasni isključitelnata izrabotka na kratovskite šamdani, kadilnici, feneri, legeni i razni pozlateni ibrici.